Kubor nakaslem jong udongsan hima. Diba, MN mukhim ni kuat panikan bat pi nomor ba pi dewei nong mikmat pajba hapok ka jela jongi bala slam ha. Tingi mata sa ka wei keseng sai perthai kala mi hang ne hapok jela jongi. Kiba ong ka TMC ka bakar arngot ki MLA Kongres kila mi. Ti ke ek jing i jing pi la ka jing mi kini keseng mata kan kata ya kini kiseng national party ne kan kata kini regional party. Kom kini kiseng ba pidan mata. Itu kompleks bona ia ka cikwa cumpi. Yang bangan ai ni kecing yu i cunga ia kecing yu jongka san pathai ha kecing ha kini si ba ko bonta de phila bo ru kecing keli ke ba ia dai bat kecing mana ke ni TMC akan ni kecing ha ni de ga simut ban su ong kat tu kan ni ki benta ha kecing Islam baro kau Islam ki beladak Hagan lagi celah cungi ke bawah mati ke dari betang ka Kongres ke All India Kongres Komite. De ni haka seng dulung ni cencar bha banyala persya Kongres hak tu pun. Bat kibriu cungi ki siu cui ai ke ni ke cing singau ke cing ong ba. Kena ke seng dulung kampoi su sino namar ba. Kaya pat ya pra seng dulung kat baga National Party pat ke dalam tangkawai. Betul por lok ke bawah ni khmat ke dai betang ka Kongres. De nakane ke dau baga National Party ke Kongres ke beton ke por to ke por. Ka yang resong ke jingkhan. De ni giseng dulung ni nim tu kham yo su ye ka majority. Nim tu yo su ye ka majority. Namar hapdeng cungi ni pai ni pra ting mangi kum ngau wei na kiba don bai ha ke seng trairi ke seng dulung ni persang ban wat ki kiba kilenti kum no ban pen klan ni ki seng trairi da ke bawan ra ya ke tingi sto cimun da ke wan ra ya ke cingi teli tu ko pon ni wan ra ya ke ta ke mix dia federation ke tingi sto cimun hapdeng coki lightly ki parti ki ba khmat ni celah cungi kata kemudian HPU ke acara PDP baca PDIC hak bagi form dia ke UDP de la kataru hak dia bagi form dia ke UDP nimna asli berpoi ke majority hak tu pol hak nam sia acara kendai spa kendai putra niyo tang kumba kau ne arpuenga klet nak tu pol de ke kongres ke yo ku bar pusat thì chúng ta có Kongres ka wan khmat nak senam thì phi klik benda kumno phi snow kumno ngayu i na ka ni ke ciwan cho ke TMC thì lada keren yang asimati kalau very interesting kalau stenat ha na ba hak tu dipor ni su kya pha na mar bukan tangko ke National Party ke makai hendai mendapat de ke ciwan jong ke ni ke TMC kebala lek daki beliau kiba don keren yang keren yot haka por bagi don haka seng Kongres kalawan ra ya ke cing yang mukli hapdeng jong ki seng National Party dikemut ke Kongres against TMC against Kongres entah BJP against Kongres against BJP and then NCP kubafiam dikene kala hak kalian NPP bat bicu ke NPP de kene hak wei ke bentah hak cing yo i cunga kum bakalong mentah kan itenat hak cing le kai politics namar ba uni Kongres so hab ya dan ke TMC ke hab sanga yang Kongres kunta tetet ja la don ke cing ya sanga para National Party handai kita di prosesam barok kesumi tang kejinya sangat para seng try de namun kin bakane ka jingwan trong TMC hakba major portion jong ki legislator ki nomi khmat ki MLA ki la lek hadu khat arni banya so bat kene ka TMC te ka ne ka Kongres ngam tip shu hadu kan mu kala man ki kinsan kum pakai tulong kun suha de hakani ka Cingedai bat ka cingyo ya ke majority kadang na hi kene ke era ke por jong ke coalition
da kecingwan cho kene TMC isi tambah ban yo ya ka absolute majority ngasu yo bakas nan archar arpulai kandang dehika coalition government hapo kecingalam jong kono ke parti ke bakambun paek ha ka asli ini ide cingi ituna kitang bangas tenat ban yo iba ki national party kinya sanga la sai hak kom kemadai paramagi Kadang kerja mentoy ki seng rulum lo dak peran national party. Ini kawang. Habaki national party ki kersut paramagi ke kerja mentoy gede ki seng rulum nomor mensua bayi kersut ki seng trari paramagi kerja mentoy gede yang national party hendak mentah habaya kersut pat para national party kerja mentoy gede ki seng trari simple